Sarjan Mobile Commerce TV ini ada di Matung. Kita akan buat apa yang kita lakukan. Aku untuk melihat aku presentation of foundation day. Founder wajilam di lagi lagi. Aku ini sarmaran temu lagi apa ke lagi lagi ni. Tapi di masa tarikpa aku hujung lagi kat di program masih Matanggal saat kesing aku ikut nasib khwaidagi prithivi da khwaidagi wangba guest of honor president ka kramutum da ko gi mashigi achum ba paul ko wasida ko jodi stand hat of football at also di ba de yes documentary mala ya ko ni guest of asida ko kumbi khakte na tuna ilo gi houkhiba Gamladagi Sambanlei Sekpin School Kumbi wangba prithivi khwaidagi wangba aduga lai pambi amawariba hojina mangda tariba lai khok asida ekoi kumbi khaktenatuna iramda manipur kai topic khwaidagi iradam mashigi achimum bawa paul baku asida ekoi hoji manipur ge achimum bawa national head of football head coach oriba madi guest of honor guest madi ansin ekoi ikai kuno point na okay, like a program now Guinness World Record holders and how and where it is I will put up university university after that I could get lot of program like cultural dance songs Kayam lopsan bangam gadong no haibadu adumakke khangra du you don't have to worry just enjoy noigi life sida enjoy to matam ne duga sida angang class 7 8 9 10 11 yauri since moi khara khanga drawing khala yamna koina lawroi akoi gi aina sida laaga mayam da isi tawdong ne hado haiban adu force to unate adu ba oja kendra haidu maina I will just share a little bit how I started playing football and how after I finished my football career how I've started my coaching at the Malemda share of Jigaduga. I Manipur da pai sekmai the pok ne sekmai have lamdu da sidagi di 1.5 hour oigani aduga sekmai the pok is da man aina chahi trama thoi shuruk matam da ise koigi under 12 tournament sanaraga football se Manipur da gi khallaga Calcutta da sakhibani aduda Calcutta da challa matung da ise TFA hariba Tata Football Academy hariba du da ise chahi taruk ka makhaile Adukanda Tata Football Academy was the only academy and the #1 academy. Aduda Hazik Manipur di koi netaji na just the grassroots level le yamna honari koi na classic honari aduga different other sports personalities mayamna su different academies mayamna koi former player mayamna kanna honaraga leiri adugi matam dali koi na I'm talking about 1989 90 aina class 1990 the class 5 coming ai the academy ama bole ram di aduga football sanaba haise Manipur di football bu sanaradi kari moiraroi masi life se ma de mangal labna haina khanarame aduna ai ipa masamak football sanarame ma state ke sanarame adu ye koi robbers cup kaina the hajik hati loi gra adu na hawai moi matam da robbers cup is one of the most renowned oiba tournament moirame aduga sanaramaga Manipur gi sukanna sanaramaga last yamna wan hora sanage hai cycle walk sekmai dagi waraga bazar da ipuna sangon summal leiba hai story me amna yamna sangtoroi ge adu amna kyamna lairam ge hai matam lairam ba machan pa amna mana sekmai dagi football sana ba chalaga infal da halako matam da sabun khra leiraga dukan tawra aga maina tawre hai footballer di life hai je koi ipagi matam da maina tawra main hai adu I'm really lucky aina pok matam da di ipana amna wana sanajara su ai matam da di gari su ba ko babana magi transport business su torami loina mag laira have I can never complain imana ai wahal le have they complain to adu ai imana me am sing adu ai sanar ko me am sing di moi yamna wana horo ko story le adu bu tano to budino adu isamakti ai se yamna lakin haina feel to we kari gino have da ipana am kana wara ga honar masu ai polak put di yamna wahan gi de adu bu aina football Sumaina Tata Football Academy has the Changi Haina Football Sanar Pada Aina Mana di Football Club Amazu di Amra Waina Lingkhatkhiba Ramdina Mamana me Ampulaga every Saturday Sunday school gi Suki University Gari the Jipta Toraga koi football yeng bachale that's how I interested in playing football Haibu Tara Duda Ma adu mana interest to mana develop to halabina agang bacha ai chei tare nipan di football tina pame aduga akoi manakta gi
balin singai na maze haji RCF na company du da thabak tawraga lei maze football thuna thado khibni kari gino haibada adu kan gi matam da di football kitang sanara maga job ama phangba haibsine akoi gi aim se akoi gi am talking about 1990 91 90 to 95 for haibata ke amna sathi ge haibada footballer na sanara kari mo hogdam ne job amtang phangawra di aina sports ki through the loina changarame amai tawraga changi bne adu ma si aimon de gi di fazana halle adu da mana yumda lak matam da mana Tata Football Academy da leirabnina yumda halakosina mana Europe da Germany da Holland da Denmark da Norway da chaluba gi picture me am da ngon do utle ngon do pasida ai di pura anang chei ma pandara da di adu ga da Europe chat pa hai je kanana koi Manipur da gi hoi chat pa yor ngani adu 1989 90 da Europe chalaga sanaba ga is it was a dream for us adu mana lakpadu bhaji ko mingjangai ta balina lakma tamda mayum da ina ma je ayuk hogalaga mana training to da follow to werne adu chahi ma pantara de ma mind de kaw ngamra adu mana kawraga aina goal maning de ball khulaga mingjala pa khatang ne ba an maina tawraga hogi bne adu ma je aina follow kyam to ge ham tamda mana toilet chat pa ga nungdang tum ba khatang de follow to ro moi mana tha ma su di tholak chat du da adu da aisa main tawraga sports da aije koi football sida thawai yaw gi bani aduga aina sanara ko matam da di public school da class 5 pok tamakan ja sanara ko tam da ipana every evening da pung manga sida adum phuye phuwe je kari phui no hai kan ja mana hai ipana hai baba nang ura ba ipana tawri je kari oi hoge football sanara ga kari oi de no hairaga adum every evening da phuwa hai se hajiti mama mapana kanoda Delhi Bombay da lupa lising mga piraga football sanaro cho machana sanin drasu machana video game sanaraga laininga su lupa lising mga mama apa na piraga tha ma da football sanale kari ginoi da kari ba football makta oi drasu tang hachang do pharaga larik ta concentrate to ba yaradi haina adugi wafam disu amai torna aise ipana yadraga su aise somehow sanaraga aina noma ai manab do laigidra okendra haina masi khwaidagi ni man haya benedi Sports Authority of India da natraga Tata Football Academy se karima select to amadi apoi ki life se change hobe yai aduga apoi se any army school in India da select to yai natraga Tata Football Academy has da free of cost apoi ki chaba su larik tamsu foreign trips su loina piraga on top of that stipend ju sei tarama thoi su with the stipend ju pi ni hai adugi se chalaga aina babada tamme was mai to karima Sanavista Karima Manipur under 12 Chalaga selection to Gradi, Koisi, about free of course, Tambini Haya Aduga, Karimba, size the sports authority of the Sainik School of Manipur, Army School in Bangalore, TNA in Sikkim. So my town Nasigum is the selection Pangamana Army School Tab is the Adui Matam, the Hadis, the Gisham Nebirangani, doctor, engineer, IS officer, police officer, and the heading Mama passing when I Kali. Adu the Babagi is also the same Wakani Mana Wana Horokonina. Football with the Tawdari Mana signing school W O Isana Paze army officer natra police officer de soina tawis the my wakando change tawraga Fudambadagi mana football sanamne na mapan ground de sanamang maktra duga sumang se nungti gi train dole thamari manga taruk se thamari manga taruk tor matong da under 12 ki ai se selection tawraga somehow mana tournament yaudringa da numitra ngani puraga haji oja kam ni hai se haji lai kidra oja kam ni hai se kanogi coach or me Calcutta gi sai kanogi sai gi coach or me sida nimitra ngani se mana training piraga ai je baba team na Manipur na ko na la aga adu dai se Tata Football Academy selection tawi aduga akoi gi sports authority selection tawi animak selection tawaga hala aga yumda halak pasida I had 15 days time to decide Tata Football Academy da chachira sports authority da army school da sainik school da chachira hai se adu babana de Tata Football Academy Europe tour karim pamde mana sainik school like tamalaga army officer mo henna bhai adu every evening da moina imana school oja oraga halakwa babana magi masage transport business dukan leruga akoi angang oi jera su imai pana karimta di chaba thapadi wahal lagte adu time di sumi pi bangamakte and that was a difficult field I isangara ngam poi chanuti but I promised myself that isada I time di yari ke pina bhona ne phanam chillaga haibu so that I can mana kari pamano aina kari pamano haibu khanaba I pa da sida bunda nate but I mayam da share to bani pa mana kamaina torma da every evening pung mapan na da chak chara matam sida I se adum bawana chatpa yaroi Tata Football Academy da suja chatpa yaroi sainik school da tamgadong na haibu ipu do chahi 108 ta chahi ani mamang da sibni ma 108 suba kanda ipu se aina angang chahi ani waringai da ai pai ma ga leminarte ipu ga leminare
ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ every evening ꯗ ꯀꯞꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯇꯥꯇꯥ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕꯅꯤꯅ ꯏꯄꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯆꯠꯍꯟꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨ ꯏꯄꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯥꯏꯅꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯃꯝꯃꯒ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤꯝꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯥꯏꯅꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯁꯥꯏꯅꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯇꯝꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝꯅ ꯐꯥꯎꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩ ꯐꯥꯎꯗꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯗ ꯆꯠꯂꯨꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ I'm really lucky again ꯏꯄꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯏꯄꯥꯁꯤꯅ ꯇꯥꯇꯥ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ 1990 ꯗꯒꯤ 1995 96 की March को आई Tata Football Academy हाइस्दा we played against all the big teams East Bengal हारेगा मोहन बगान हारेगा कोई ना अदुदा थोइरगा आइसे 1996 तकी 2015 को आई Calcutta दा various clubs of India दा सानरमगा आई retire तौनी Indian team की जो आइसे अंगांग ओइना आइसे चैत्रांपन सुगदगी चैत्राई थोइ continuous Indian team की सानरमगा आइसे Indian team दगी retire तौनी अमाइ तौदना आइसे retire तौर मतुंगा ऐसे क्या लकी नो हाइबे सानरिंग आइदा जो टाटा फुटबॉल एकेडमी जो फंगे इमा इपाना चाही त्रामातो सुबदगी लुपा अमा बुगलो की दे आइने करिगिनो हाइदा आइने यामना फाव हाइबे नते बट फुटबॉल सानरंबसदगी आइना लाइना पिरक पिरक करिनो तौरगा इमा इपादगी चाही त्रामातो जगे हजिक फाव आई पैसा लोगदे अदु चाही हजिक फाव आई 43 सुरे अदु चाही कुन कुंथ्रा वो फ्री दे हिंगबगा मदे आई फ्री दे हिंगगा अदु मथक तका दे दो माले अदुमाइ तौदना ऐसे साना खुदी मक्ता ऐसे एकेडमी दा लेरिंगा दिसु मोहन बगान दा मुक चांस फंगे अदुदगी अमुक इंडियन टीम गे फंगे अदु हेक लोइबगा मयाम ना वारिसी सानाबा लोइरगा फुटबॉल प्लेयर मयाम जे सानाबा लोइरगा करी तौगनी हाइबेसी ने मयाम ना की दिसु सिदसु प्लेयर याम ना लई करी सानाबा लोइरगा करीम ता होदबा पैसा दि खरा तालरो याम ना जु थंबन ngam फनयाम ना यावे अदुबो हजिकी मतम सिददी अपॉर्चुनिटीज याम ना वांगे सानाबा हेक बट लोइबा चाही सिदा 2015 जिदा रिटायर तौनी हेक तौबगा आइसे ऐसे असिस्टेंट कोच होना हजिकी इंडियन सुपर लीग हाइजिकी असिस्टेंट कोच होना जॉब फंगे चाही मंगा मुक थबक तौवे चाही मंगा तौना चाही हुम तौर मतुंगदा आई हैव रियलाइज्ड दैट आई असिस्टेंट कोच होना दरकार ले फुटबॉल तंबगा फुटबॉल सानाबगा फुटबॉल कोच होगा टू डिफरेंट थिंग अदुदा करिगुंबस अनीज डिफरेंट थिंग ओइरमद्रबदि पेले जो माराडोना जो खवाइदि कोच अचौबो ओइबे ngam असेंबगिदि अदुबु तम सानाबना मनी टीचर ना मनी सिदसु यामना अकोइ आईएएस ऑफिसर करी करे अदु टीचिंग इज आल्सो ए वेरी इंपोर्टेंट पार्ट टीचर्स हारि बिसु यामना पूरा गेम चेंजर ना हाइबे अदु अकोइ लारिक यामना हाइरागा जो ताकपा हिरमदबसु लेरमनी सासवाइस माइन तौदना सिदा फुटबॉल यामना हाइरागा जो ताकपा हिद्रदि कानदे अदुना कोचिंग लाइन से जो चंगा मतुंगदा 3 years आई असिस्टेंट अमा अकोइ गी मैनचेस्टर सिटी दगी डेविड प्लान हाइना वर्ल्ड कप सानरम मागी आई बॉस ओरमगा मागी असिस्ट तौरगा चाही होम लेरा मतुंगदा रियलाइज करिगुंबा ऐसे मणिपुर दा अखोइना मतमदा एकेडमी हांगतोकपा ngамदबा दु मणिपुर दा करिगुंबा हांगतोकपा ngamba तारदी मणिपुर दगी ले फाव फाव यामना चक्की अखोइगी मांगदा ताकिरन लेरमे तागुनबीर लेरमे ता सुरमनी हाइना लेरमे अदुगी मखा दा सुसो लेरमे ताबालिन लेरमे अदुगी मखा दा अखोइ मानबा इंडिया सानरक यामना ले इंडिया की सानरक यामना कोंगा यमने अदुबु मणिपुर दगी एकेडमी अमा लेब्रा हाइबदि लेते मीगी मयुमदा चलगा सानरुगा चक माने अदुना अखोइ जिंगी कोच दे जो फामी माजो आंगांग ओरिगाइदा अमेरिका दा केम तौर लेबिनि अमाइ तौदना अखोइ जे आद मी मयुमदा चलगा सानरुगने अदुबु अखोइ गी सिददी सानबा इसागे एकेडमी हाइदो लेतबनिना आंगांग अफबा मयामसु मपान दा चटबा ngamaudो मयामदि मांगागा तोए अमाइ तौदना आइसी इसाना इसाबु चैलेंज समा लौखिबनि की टाटा मणिपुर टाटा फुटबॉल एकेडमी स्पाइना मणिपुर दसु इसागे रेनेडी फुटबॉल स्कूल हाइना लिंखटपा ngam ऐसे यामना आंगांग सिंगा आइगी 19 years की एक्सपीरियंस तो शेयर तब ngam हाइना अमाय तरो होना की ऐसे चाही मंगागी ममांगदा रेनेडी फुटबॉल स्कूल मालोम सिदा आइना सेंटर मा हांगतोखी सेंटर मा हांगतोबसे आइगी मानबा मयाम फॉर्मर प्लेयर मयाम पुंजलगा आंगांग आइना हानबा क्लिनिक मित्रांगानी क्लिनिक तौबदा चहुमुक लाए चहुमुक लागा ऐसे अमुक आई दुकानदा चाही अमुक ऐसे अकोइ स्टार स्पोर्ट्स की फुटबॉल एक्सपर्ट कमेंटेटर होना ऐसे थबक तौजरमे अदु तौना एकेडमी से थबक तौबा अदगी मम मित्रांगानी बॉम्बे दा चलगन मित्रांगानी सिदा हलागा सुमाइना एकेडमी हौगिबा हानबा चाही अमा अनि हौबसिदा यामना वाई आइना ngasai हाइबिदु माइना मणिपुर ददी पैसा आगांग दि पेन प्ले हाइबसिदी यामना वाई आगांग अमदा लुपा लिसिंग अमा चार्ज तौरुबसु करिउंबा कोचेस अकोइना लैरिसुदा 15 20 25000 सैलरी कोचेस तरा दुजु हुंदौनिना आगांग दगी पैसा लाक्टोदी इसागी पॉकेट दगी चत्ताई
aduna imanabasing angang chamnga Bombay da leibale angang chamnga dana lising mga piradi yamna line school ama football school ama run tawi ai Manipur da lising ama da thama pibiramni thani da gi laira banina yamna nangna haujar panina lising ama pibidu bo yamna wana thoe adu ai samau sahi ani di ai yamna wana hoirasu coaches mayam sigi pe tongna ba isagi pocket kan hona jarame adubo again sida muk lak yaba amna koi classic group KKW gi akoi hotel gi kano lai sida KKW gi machan pa sina hana classic football academy hajik director orga lai basi akoi naw ba haina mana neroka si moina sponsor tor maga chahi mari si I league ta pungkalamane adu moina su neroka la lupa tha amada la kuni thoi degi kun manga box spend tor matung da koi Brazil degi player lerame Australia degi player lerame Japan degi player lerame adu da la ahum makhai ahum phadar matung da tha khudingi yarak warak te hai matam da moisu masagi oina hauning basida aiga akoi family friends oi binina Grenady Football School hari bisiga Classic Football Academy Classic hari bisu kullaga Grenady Football School dagi moina haibana Grenady nangi coaches ta piba paisa wari mayam du ai loina tauge adu ikoi isagi ground ji lai loi tangda ai adu puthok charaga adu bu Grenady Football School dagi maming ji Classic Football Academy kausana haujibni adu horopada ahan ba horopada ina ta ji su da phammi ma su mi khrani yawar me tha ma ni ma la amaga tha pu ju thamna akoi punna honna minaramaga sida su kana bo ina ba haina a Classic Football Academy coaches me am si akoi mafam amtai na different mafam dagini so that mayum da moina hanba kan da su akoi na ada tawri du kayuma ne ta jina su adu kitang tawunga madi kana gani haina ahan ba hor ko sida akoi manga 506070 poi isamang nai khanje kali noina tawri su chumi bra isibu football phajana takwa hebra nai ni sana khanje adubu life haibasidi honabu honadu ojanga sai haibi yum amna honabu honaradi phangdaba leite adumani khangne khangje haibadi there is akoina mayamna akoina excuse pi ai ni honabane ai si le hodabane ai laira bane ai adu le hodabane habisi ai yamna adu da thajabo ide karigino haibida football player foul me amje loina laira horpo ngakne ayamba ina kholaga horpo dia bomate adu da kanna hona jaraga koi poram mududagi Manipur gi lanthoga India gi under 17 all India gi under 17 gi champion hoye aduga aina haijani masi aina akoina thoi haina isi da phau saraga haibina te mayam da share tawjani senior team gi mayam si akoi gi angang under 17 na India gi champion hoire tha ama mamangda adugi matungda akoi gi senior team under 19 20 21 laidi se Manipur gi chawgraba ji Said Manoranjan trophy haiduda akoi gi Manipur gi former champion Sagolban United haide 7-0 angang mayam sina thoye tournament dane friendly match nate amai tawraga akoi si Classic Football Academy is a houkhiba ni adubu sumaina hajik sida loira habina te akoi Classic Academy su yamna akoi kanna honaraga yamna afaba kanom da ISL da I League ta chana ba kanna honari aduga ai mayam gi akoi gi angang sida lairi bisu ju sida haining badi kanna dam honabiu honabu honaradi phangdaba leite na sa hai bidu maina if you really work hard akoi yamna gi angang sida class 7 8 9 10 sida mama pa da ai ni si phangdamne ai na di phajana tawbane ojana yadabane ai si yadabane do haibidana kanna honminaraga mama pa ga tanminaraga honminaradi there is one of akoi lai habizi mathak tagi di loina uringa kana ai na imai pa da machin season badi ai imai ni yam kana honabane adu phangjadabane hadana adu mathak ta lai dunadi hona jaman dugi chap chana pirakani ai na aduna mayam kanna honabiyo aduga aina sida request tawni badi angang mayam sida su have a routine life akoi gi routine life ai tabisida gi ne akoi pusoi soi bje ai samak so hajik ai coach hoi jarab so ai isagi routine life ama laina bakkan hone morning hogat padagi practice karam kanda chatpa halakpa amu coaches meeting kamai ta bahai mana angang jingi ju ayuk hogalaga ngahakang sana laga school chalaga amuk halaga kanom jaraga sana halaga amuk tuition chalaga amuk lari paraga amuk TV ngahak yeminaraga tumba haibise tawrabadi there is always be a support adum ai line ju support tawdu mala routine life haibise laitradi akoina hope haibise ju karinda lairoidu mala ai akoina asa jimi barina gari thoraga lakpa matamda aina podcast ama taje 32 minutes ki akoi distances sangbani na auda hope haibise kayamna maru oibno han matam sida angang lairi me amsu loina hope te hingi ba ngakani ai samaksu han ba horakpada
ai hope si akoi kamaina TFA si laijage adui matungda India kamai sana jige dege coaching na ai khwaidagi India ki best coach kamaina oigedage akoi academy na kamaina champion team oingdaga jisi ai hope ni sumai taw na angang macha su hope amada loina hingiba ngakuni na yarige mama papa sina routine life ama pibiraga aduga mama papa sina su imai pana pambadu isada ohening isana habisu yaba chahi taradang oresu chahi taragi ichana kari haibiri no habisu mama mapana khangbiragadi yamna phagni akhoi matamda imai pana ipana haigre loire tumin layo imana haigre loire tumin layo haido haibidaba chahi taragi angang sina kari pamino habisu phajana taminaraga ipana pamini sini imana pamini sini ichana pamini sini habisi mayam pulamna family je taminaraga khotminaradi yamna phagni haina khale aduga schools su angang mayam tare nipan mapanda phajana selection phange ojao kendroga ta hazik wari sanaba kanda yamna phaye adubu football haibasi hapta amada noma khak sanahandaba sumaina larik nungtigi paw sumaina larik nungtigi angang singsi mayamna de IAS officer sina karina tai pung taruk pai hai pung taret pai hai pung nipan pai hai but phajana bu phajana pabire de pung ani khak mayam jena phajana pabire de larik to so dum phawgani haina khalle aduga larik ta phawd maina sports su ayuk ta pung ama nungdin da pung ani nomagi pung ahum katang thada biradi sports ta ji yamna phawba yagani haina khalle larik ka sports ka mayam na hai oh madi football sana ne larik hai tabne ai aduda yam ji nungjun wai de and I don't believe it that karimba koi football da yaw bi su larik ta nungti pung ani khak thada biradi kaidungai de nang larik hairoi do sumai leite aduga mayam na communication habisi yamna important ni manipur di english da bunga ngadi oh English ngang ini apa usahari ini maje karino aduga mapan thokol lam de chin de to awi state ki mapan thokrdi manipur de ngang ori mayam na khangaroi dona manipur harse akoi maron yamna darkar ni different language Hindi English Japanese oiro Italian oiro French oiro yamna darkar yarge tamil gui kudingi akoi ki life ta yamna kana mamoi gini aduga mayam su o imadi English ngang haina o masak takali na haibo khotbo gumje to bidana anima Manipur su haibiba English su haibiba Hindi su haibiba yamna kana gani haina kala aduna kanna honabiu angang mayam sida lairiba mayam si honabu honade ne ngasai haibi main phangbo oigani aduga haji haji sports ta lairiba singai kitang hairam ge loidringai da moina ai paisa kya phangge jo akoina horakpada ai je 70 sahi tara tare makai su 75000 da hogibani adegi lakh tara trama kun kuthra akoina max phangge na phangda 45 lakhs kadang ka phangame sahi amada akoina saneringai da Hazik angang amana su akoi Indian team da bu sanar de hazik ngarang na hamda lamiba Indian team da Sunil Setri budai gi naw pagu ne moi ni makha da le bangang me am su 6 months da 1.5 2 crore 6 months kadang sanau da football lu nungai be nga kaw ga sanau da 1.5 2 crore sanata radi yariba sidagi akoi apau phawa IAS officer police officer doctor engineer na talib su kari umar lakh hum de yamna wana talangani haina khale lakh ani hum tan ba ise humangduna taladi asengna hard work torga taladi yamna 3 lakhs tan ba ise yamna luna thoi ene place like Manipur ja amu ena ludeni adubu tanma mato to pa yamna lai ene sidangang sing su yamna kano tongin de adubu yari ke tasengna tanma ta 3 lakhs tan ba ise yamna wana thopni aduga hadik Manipur gi angang drama kun lai ribu loina mak 70 lakhs tagi 1 crore 2 crore tanba ngakne admaina phadana chahi tara dang tanba ngamadi kamaina tawduna sports side bisu yamna kana ba kai nom ne sports side bisi hapta amda school gi ngakang ne na tawbigano nungti gi pung ani ani ahum tawbiyu larik tamus maina ani mak to balance taraga balancing is the key balance taraga chalagadi akoi nomatra nomada noisu sida dai riba mayam su sida ju apauba moigani hana khaladu Kanadang honabiu and I wish you all the best. If you keep working, I'm sure God will also help you. So have a good life, do well in life. Thank you very much.